preći da sednete, osim dobar dan, obzirom da se presuda objavljuje kada publika je okrivljena za sve prisutne stranke, isto prati stojeći. Nemojte glasno komentarisati, svako ima pravo da bude i zadovoljan i nezadovoljan komentara ostavite za kasnije. Nakon toga sud je donio sledeću u ime naroda presudu. Onović Miodrag, Dickov Radomir, Đermanović Goran, Pjevač Nikola, Milosavljević Mario, Kulačin Marko, Đermanović Vladimir, Nović Borko, Milikić Miodrag, Radosa Vanja, Karalić Nikola, Bohocki Slavko, Trbojević Milan i Tanasić Vladan sa ličnim podacima kao u spisima krivi su što su. Dana 9.11.2005. godine u Novom Sadu, oko 19,50 časova, na trgu Zorana Đinđića BB, u prostorijama Filozofskog fakulteta u Kino sali, organizovano i po prethodnom dogovoru došli u Kino salu, našavši se prethodno na parkingu između Spensa i teniskih terena, na bulevaru Cara Lazara, gde su dobili uputstva od okrivljenog Davidović Gorana, kao organizovana grupa, većina jednoobrazno obučenih u crno i vrlo kratko ošišanih, ušli na Filozofski fakultet u pomenutu salu u toku održavanja javnog skupa, tribine, pod nazivom Fašistička pretnja u organizaciji neformalne organizacije Antifašistička akcija Novog Sada, u saradnji sa upravom Filozofskog fakulteta, posvećene obeležavanju Dana borbe protiv fašizma, gde su ugrožavali sigurnost prisutnih, a okrivljeni Davidović Goran i okrivljeni Stefanović Miodrag svojim ponašanjem mogli izazvati nacionalnu netrpeljivost među narodima i nacionalnim manjinama koji žive na teritoriji tadašnje SCG, i to tako što je i sam način dolaska i pojavljivanja okrivljenih na predmetnu tribinu izazvao kod prisutnih osjećaj ugroženosti i straha, nakon čega su organizovano i to okrivljeni Bohocki Slavko, Tanasić, Milosavljević, Nović seli u publiku u sredinu 5. reda Kino sale, bliže katedri, a okrivljeni Đermanović Goran, okrivljeni Pjevač i Kulačin Marko u 3. red od ulaza u Kino salu, te su nakon ulaska prekinuli rad tribine time što je okrivljeni Davidović Goran, jednom od organizatora oštećenom Petaku Zoranu, prišao i vidjevši napis na majici koju je nosio naziv, udario šamar pred svim prisutnima i onda se obratio oštećenom profesoru Milenku Peroviću, dajući mu dozvolu da nastavi predavanje, što je profesor i učinio. Da bi, posle 3 do 4 minuta, okrivljeni Dickov Radomir ostao van sale nakon što je video i čuo da je pozvana policija radi intervencije zbog njihovog ulaska na tribinu, ušao u salu i o tome obavestio okrivljenog Davidovića. Te su tada okrivljeni koji su sedeli ustali, a okrivljeni Davidović prvi počeo da vređa prisutni posetioce tribine rečima: "Vi ste komunjare smrdljive." Pa uperivši kažiprst prema katedri dodao: Vi trujete ovu omladinu što nema pojma o životu. I kada je profesor Perović rekao da okrivljeni Davidović ne razume o čemu se ovde govori, okrivljeni Davidović mu se vičući obratio, uvredivši ga na nacionalnoj osnovi: "Idi kod Đukanovića, crnobočino smrdljiva." A okrivljeni Dickov Radomir na to dobacio: "Čiji lebac jedeš, Đukeo jedna." Kada i ostali okrivljeni koji su zajedno sa njima stajali u prolazu duž cele Kino sale od ulaza do katedre, okrivljeni Milikić Miodrag, Radosa Vanja, Stefanović Miodrag, Karalić Nikola, Trbojević Milan, Đermanović Vladimir, kao i okrivljeni koji su ustali iz publike i pridružili im se, i to okrivljeni Đermanović Goran, Pjevač, Kulačin, Tanasić, Nović, Bohocki, Milosavljević, koji je doviknuo prema katedri šta znači patriotizam je bolest. Pojedini od njih počinju sa vikom i uvredama na koji način su ugrožavali sigurnost prisutnih. I to kako oni koji su dovikivali komunistički pacovi, ustaše, džukele, tako i oni koji su samim svojim prisustvom u ovoj organizovanoj grupi pojačavali osjećaj ugroženosti kod prisutnih, da bi u jeku psovki i vike okrivljeni Stefanović Miodrag pokazao okrivljenim Davidoviću da ih snimaju,
nakon čega okrivljeni Davidović Goran prilazi kamermanu, Kuzmanović Iliji, pokušava da ga prekine gurajući ga i čak pokušavajući da ga udari po glavi i kameri, obraćajući mu se rečima: "Koga ti snimaš, jesi normalan? Ko ti je rekao da snimaš?" Uspevši da na kraći vremenski period isključi kameru, nakon čega svi okrivljeni kreću da napuštaju kino salu, u kom momentu okrivljeni Stefanović Miodrag pozdravlja prisutni nacističkim pozdravom CIG Heil, podignutom i ispruženom desnom rukom, lupivši petom o petu, a na pitanje profesora Perović da li su došli ovdje da izazovu incident, okrivljeni Davidović se obraća prisutnim rečima: "Došli smo da se zgadimo." Nakon čega iz redova okrivljenih koji sada već napuštaju salu opet počinje vika i uvrede prema prisutnima na tribini, dobacujući im: "Komunare, džukere, ustaše, pacove, idite u Ameriku, jevrejske sluge." Nakon čega se okrivljeni Davidović obraća okrivljenima: "Dosta, dajte im letke." U kom momentu se iz pravca grupe okrivljenih, koji se svi nalaze kod izlaza iz sale, u publiku bacaju leci neregistrovane organizacije čiji su aktivisti sa naslovom o takozvanim antifašistima, komunističkim pacovima, čiji sadržaj predstavlja suštinu odnosu okrivljenih kao aktivista organizacija Nacionalni stroj prema antifašizmu, a kojim letkom je u potpisu rečima "Srbija Srbima, Evropa Evropljanima, živela pobjeda, Nacionalni stroj", izazvana elementarna nesigurnost svih onih koji se ne slažu sa njihovim stavovima iznetim u letku i mogla biti izazvana nacionalna netrpeljivost prema svim narodima i nacionalnim manjinama koji žive u Srbiji, a nisu Srbi, da bi na samom izlazu okrivljeni Pjevač Nikola zastao i ozbiljno pretio profesoru Peroviću i njegovom sinu Milošu rečima: "Peroviću, sin ti duva lepak, pitaj Među gde je, a njega ćemo da karamo posebno jer ti jasno preti izdati materina. Opušteno i tebe ćemo da sačekamo." Nakon čega je i on napustio salu, a što je izazvalo strah i uznemirenost kod svih prisutnih učesnika tribine. Čime su okrivljeni Davidović Goran i Stefanović Miodrag izvršili krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti iz člana 317 stav 2 u vezi stava 1 krivičnog zakonika, a okrivljeni Đermanović Goran, Đermanović Vladimir, Nović Borko, Militić Miodrag, Radosa Vanja, Milosavljević Mario, Pjevač Nikola, Karalić Nikola, Bokovski Slavko, Kulačin Marko, Vickov Radomir, Trbojević Milan i Tanasić Vladan krivično delo ugrožavanja sigurnosti iz člana 138 stav 2 u vezi stava 1 krivičnog zakona.